nongeye kugwa ikaze kuri Rugimba na Talk Sport. Reka duhere rero ku ikipe ya Zamalek yamaze kugera ku mukino wa nyuma rero igomba gukina n'ikipe ya National Al Ahly. Zamalek ikaba yagezeho rero nubwo yabanjwe igitego n'ikipe ya Raja Casablanca, ariko Zamalek yaje kugarukana n'ibitego bitatu. Farjan Sasa aterekamo igitego cya mbere, hanyuma Mohamed Mustafa aterekamo ibindi bitego bibiri, rero birangira ikipe ya Zamalek igeze ku mukino wa nyuma rero ikazahura n'ikipe ya Al Ahly kuri 27 z'uku kwezi kwa 11. Tugaruka mu binyamakuru byacu rero tureba icyo bivuga. Mundo Deportivo ikavuga Testeng ni hangaha Kalisa kari umuzamu rero witwaye neza cyane kuri match ya Barcelona yamashe gutsinda ikipe ya Dinamo Kiev ibitego biri kuri kimwe. Messi ndetse na Piqué rero watsinda ibyo bitego kuri ikipe ya Barcelona, ariko umuzamu bamushimira ibitego yakuyemo kabisa, akarere yapangura imipira myinshi cyane nyuma yuko yakorewe operation akayongeye kugaruka. Nako kandi cyamakuru Sport gisingiza Mesanga kabisa watsinze igitego rero. Piqué aterekamo ikindi batsinda ikipe ya Dinamo Kiev, nako kandi kinashimira Testeng ni rwose ngo yari imperial kabisa, yasovi ikipe rero ya Barcelona mu buryo bukomeye cyane. Marca ikabigaruka hano ku bitego 100 bya Sergio Ramos yatsinze, akarero ikinyamakuru cyaganiriye na Sergio Ramos ababwira ibitego 5 yemera muri ibyo 100 kabisa atazibagirwa. Akarero ari igitego bigeze gutsinda ikipe ya Bayern Munich, akarero hari mu 2013-2014 rero muri iyo sezo hari muri Champions League, ariko ku mukino wa nyuma none i Lisbon harimo igitego yakubise ikipe ya Atletico Madrid na cyera kibuka cyane, akiko igitego yatsindiye Imira bakina n'ikipe ya Atletico Madrid 2015-2016 none kuri finale ya Champions League. Hanyuma akibuka igitego cya Clasico 2016-2017 batsindiye ku kibuga cya Camp Nou. Hanyuma n'igitego cye cya mbere yakubise muri Champions League 5-6 ubwo bari ku kibuga cya Olympiacos mu gihugu cy'Ubugereki batsindwa n'ikipe ya Olympiacos ibitego biri kuri kimwe, ariko kimwe cya Madrid cyatsinzwe na Sergio Ramos. Iyo rero Olympiacos yari ikomeye cyane, irimo Yaya Touré ndetse irimo na Rivaldo. Twekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru L'Equipe cyo kikaba kigaruka ku bwoba gifite ndetse n'impungenge zikomeye cyane ku mupira wa Bafaransa nyuma y'uko rero amakipe yabo muri Champions League sezo bahagaze nabi cyane. Marseille nyuma gukubitwa rero Paris Saint-Germain ndetse na Rennes nazo ntibaze babariye bakabaze hondaguye cyane. Ikinyamakuru kivuga kiti rero amakipe nka Marseille na Rennes biri hafi gusezererwa mu gihe ikipe ya Paris Saint-Germain yo iri mu manzaganya kabisa, ibintu haracyayigoye cyane. Nyuma y'uko rero Chelsea itsinze ikipe ya Rennes ibitego 3 byose ku busa, Timo Werner ndetse na Tammy Abraham baterekamo ibitego bibiri, mu gihe Leipzig yakubitaga ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego biri kuri kimwe. Nkuku ndetse na Forsberg mu gihe Di Maria yatsindiye ikipe ya PSG. Ikinyamakuru The Sun kikaba kigaruka rero ku mukino w'ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Rennes. Ikinyamakuru kivuga ko rero umusifuzi na VAR bafatanyije mu by'ukuri barenganya ikipe ya Rennes, ikarita y'umutuku yahawe Dagbert kabisa akaba atagombaga kuyihabwa nyuma y'uko umupira wabaye deflected hafi inshuro 3 wakubise ku kirenge cy'uyu mugabo urazamuka kubita ku ivi rya Dagbert, hanyuma ukora ku kaboko ke, umusifuzi atanga penalty ndetse n'ikarita ya kabiri y'umuhondo. Rero bibi karita y'umutuku. Cyabakuru kivuga ati ikipe ya Rennes yaharenganiye cyane. Cyabakuru The Sun kandi cyatwereka game enye zikurikiraho ikipe ya Chelsea, akarimo rero match bagomba gukina ikipe ya Sheffield muri weekend mu rugo, hanyuma bakajya kwa Newcastle bakajya kwa Rennes ndetse bagakina ikipe ya Tottenham Hotspur. Urabona ko ku ikipe ya Chelsea so far so good kabisa, ndetse urabona ko n'imikino bafite imbere atari imikino ikaze cyane. Mu itsinda rya Chelsea rero Estadio Deportivo ikazitubwira rero kuri iyi match ikipe ya Sevilla yitwaye neza cyane itsinda Arsenal ibitego 3-2 nyuma y'uko rero yari yatsinzwe 2-0 ndetse banayikubita ikarita y'umutuku, ariko irangira garuka bashimira cyane rutayizamu umunyamaroke Ernest watsinze ibitego 2 bya nyuma rero byakweyo ikipe ya Sevilla. Tugaruka muri The Sun ikaba kandi inatwereka ngaha Kai Havertz rero akandiye covid imbere ya match ya Rennes. Uyu mugabo rero akaba agiye kujya hanze hafi iminsi 10 yose, rero akaba agomba kujya hanze. Rero abaganga b'ikipe ya The Blues bagomba kumukurikirana neza cyane. De Milan ikabishima cyane kabisa Timo Werner witwaye neza cyane rero atsinda ibitego 2 rero ikipe ya Chelsea itwaye neza cyane itsinda Rennes, ari nako ikinyamakuru kinagaruka ku ikipe ya Man United yatsinzwe na Istanbul Başakşehir ibitego 2-1. Ibitego rero bya Demba Ba ndetse na Visca Martial akaba yatsinda ikipe ya Man United. Ikinyamakuru rero kigaruka kuba Ole Gunnar Solskjaer yanze kuvuga ku bijyanye n'akazoza ke. Uyu mugabo afite contract kujya 2022 ariko ntago amerewe neza cyane nyuma yo gutsindwa. Rero critique bari nyinshi cyane ku ikipe nk'ingi ya Man United, anako kandi uyu mugabo yagarutse ku makosa yakozwe na defense avuga ko defense kabisa ariyo yabatanze rwose ibintu yakoze bitababarirwa. Anako kandi ikinyamakuru rero kinagaruka ku magambo ya Ole Gunnar Solskjaer yavuze kuri Lindelof yuko afite ikibazo cy'umugongo, rero ariyo mpamvu atakinye match yo kuri uyu mugoroba. The Independent ikavuga ati United yaflopinze kabisa, ati yatenguke cyane.
The Guardian yo ikaba itubwira ko United ya 4 pins ariko ikipe ya Istanbul Başakşehir iyi kipe rero ngo yo ikaba yacanye ibishirira kabisa byo kugwego hejuru cyane. Ikinyamakuru The Daily Telegraph cyo kikaba kigaruka kitubwira ko United mu by'ukuri umutoza wabo rero yavuze ko iyi ntsinzwe itababarirwa kabisa, akaba rero yagize ngo umujinya mwinshi cyane kabisa kubera iyi match mu by'ukuri yarakariye abasore be cyane. Demerion ikaba yatangaye cyane ivuga ati mbega urugendo rujya Istanbul. Ikinyamakuru kivuga kiti uri responsable w'iyo ntsinzwe itababarirwa, w'iyo defense itababarirwa kabisa, akaba ari wowe uri responsable yayo. Barabwira Oregon Stoshka. Ikinyamakuru The Sun cyo kivuga kiti kabisa Demba Ba wari libre cyane, akaba yazonze ikipe ya Man United rero mu gihe umutoza wa Oregon Stoshka yanze kuvuga ku bijyanye n'akazoza ke. Mu gihe ikinyamakuru The Times cyo kigaruka kuri Mamadou Sakho, uyu mugabo rero akararenganijwe mu mwaka wa 2016 yarapimwe, abashinzwe anti-doping rero bamubwira yuko yafashe imiti yongera imbaraga kabisa, aragenda araseba cyane. Uyu mugabo binamuviramo kuva mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa, murabyibuka icyo gihe bimuviramo kudakina finale ya Europa League. Uyu mugabo rero finally akaba yaje gutsinda kabisa nyuma y'imyaka 4 yose, akaba yavuze ati rero nta kintu na kimwe cyagarura kabisa ubunyangamugayo bwanjye, bwarangiritse mu buryo bukomeye cyane kabisa, bishe kariyeri yanjye mu buryo bukomeye cyane aba bagabo. Hanyuma abagabo rero ngo bakaba bagiye kuzamuha miliyoni 13 z'amapaundi rero akari amafaranga bagomba kumuha mu rwego rwo kumusaba imbabazi kabisa. Ntakunda ariko The Times ikabigaruka ku magambo ya Jose Mourinho rero akaba yarakaye cyane, umunyamakuru mubwiye ko Ken yigusha, akaba yarakaye cyane mu buryo bukomeye cyane, avuga ati ariko iyo muvuga ngo Ken arigusha, Ken ninde wabwiye ko yigusha? Ken ntiyigusha, bande nibo bigusha aho ngaho. Ati ni muba muvuga penalty, muvuge penalty zihabwa Liverpool, muvuge penalty zihabwa Man United, muvuge penalty zihabwa Man City. Ati uyu musore wanjye ntabwo yigusha. Mourinho arakaye cyane. The Sun ikaba yatangiye gushyushya rero match ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Liverpool ku cyumweru saa 12 n'igice. Ikinyamakuru kivuga kiti Gabriel Jesus ari tayari kabisa, yamaze kugaruka ndetse ari tayari kwereka isi yuko defense ya Liverpool ifite ibihanga ku munsi wo ku cyumweru Etihad. Mu gihe kandi ikinyamakuru kinakomeza kitubwira yuko Jurgen Klopp byamucanze kabisa kumenya ngo ninde ari bubanzemo hagati ya Diego Jota ufite forme zica inkweto ndetse na Roberto Firmino Barbosa kabisa usanzwe umenyereye muri trio ya Liverpool. Ni atari cyane. Reka rero dusoreze mu kinyamakuru Tutto Sport kivuga kiti Juve rwose ishatse yaseka, akaba rero Juve itwaye neza cyane itsinda ibitego 4-1 ikipe ya Ferencvaros, akaba rero Dybala ndetse na Morata bayifashije cyane mu buryo bukomeye cyane. Mu gihe kandi ikipe ya Lazio Roma yo yanganyirije n'ikipe ya Zenit igitego 1-1 mu gihugu cy'Uburusiya. Mu gihe kandi ikinyamakuru kimanuka no kuri match ya Europa League iteganyijwe kuri uyu munsi, match zose ikipe ya Mirase irakina n'ikipe ya Lille yo mu gihugu cy'Ubufaransa, mu gihe ikipe ya Napoli imanuka kabisa ikina n'ikipe ya Rijeka, mu gihe Fonseca n'ikipe ya AS Roma yo bakaba bari bukina n'ikipe ya CFR Cluj. Les amis, ibe byiza cyane rero, Imana ibarinde.